Bisi burum-burumni haikeno taklai bisiobo Santirbazar bwkhaste bai khobjak Julybari Higher Secondary School mato Shyama Prasad Mukherjee knockout football tournament songchajakha sangrosala kaisa pandani bisingte tournament ni final match no ongkha Lokhichhara FC te Monobonkul FC ni bisingo asani final ongkha asani match Lokhichhara FC bodol Monobonkul FC bodol no 2 goal riwei kwplai ongkha asani match manjaka haste montri okra Dr.Manik Saha Julybari Bidhan सभा केन्द्रनि एमएलए एबा मोन्त्री शुक्ला चरण वातिया थोंबेदेनि मोन्त्री टिंकुराई एमडीसी सञ्जीव रियांग हदा हामक्राई ख्लाइनाय अजय रियांग सालची हांखनि आचुकफां साजु वाहिद शान्तिबाजार बकास्ते आचुकफां अबेदानन्द वैद्य मनु विधानसभानि एमएलए माइलम प्रमक साबरुम विधानसभानि गोजाम एमएलए शंकर राय सालची बकास्ते पुलिस सुपार अशोक सिंहानो खबुई गुबुनि आदंरक टुर्नामेन्ट पाइमानि यागलो kwplai wngnai bodol te रानार रकनि यागो 40,000 te 30,000 rangno khobui trophy bo yapharwi rikha haste ni montri okra Dr.Manik Saha. Bureau report Kokra.